Дисклеймер. Күңүл куярга бар кепсетилер бу Елена Кондакова, она Исхана Васильева тус бейлерин санаалара, оны көрүүлөрө болар. Болгоюга токтопул. Биллен турар, сахалы тылынан сөптөктүк сыз тыла суоксаңарарга бары кахалыктаахпыт, ия тылбытын карыстыктаахпыт. Бейги тус бейбит кини бөгө үелээх боларгар улахан болгомтыбытын урабыт, оны кахамнялаахты күлелэхэбит. Оларен билиңи кемне, олох уу сахалы саңардакка аны өйдөбөппүт тенетер жонемие бар. Онтон бу каналбыт сүрүн сорунуута, сыыла соруга, кепсетиилеринен этиллиэх санаалар сүрүн солталарын ис кохоннорун терерди. Ол ихин бараларыгар өйдөнүмтүү боларгына, олокка кайдак саңарарбытынан ардыгар нуучалыы тыллары буктарар түгеннердэхбит. Ол эрен бериммекке син биир үлелэхебит. Бел бу биһиги тыл юрага суох жон маннык саңара иңера сылчарбыт, тус бэйбит сайдыыбытыгар улахан кардыгылар болаллар. Онон бэйбитин өйдөһүөхпүт тен эренебит. Дорабаларын күндү көңүл куяр подкаст көрөчүлөрө, саңарачылары бүгүн эхигини кыттайына Кондакова. Дорабаларын Она Исхана Васильева. Бүгүн биги аспыттаңы эфир бүтүн сагыбыт те. Онна буллагына тохтен ыйдык багарабын. Биле аспыт кепитинден пророктар ден баалар, пророк Иона, онна пророк кимнахтенерде. атати ветка заветка арас пророктар книгелере баалар дейт. Онна буллагына бу жолан пророк Иона тухунан ыйтары. Онна пророктар ден кайда койду калды. Атати ветка заветка эргекестуга элмакбай бу арас бу пророк, книга пророка Исаия, Иеремия, Плач Иеремия, Иезекииль, Даниил, Осия ден элбахтерде пророк ден аттан таңараны кытта көнөрү кепсетиге таксар жондар онда биле благовестники ден таңара тылын жонна тексерер тердер жон деп күн. Оттан таңараны иле көрбүтен кимде хуга? Инде пророк көрбөтө аданы биркини тылын истеннер или кайдара аранайдан бу колаганан даганы түйүлүнөн да кинерге кинилеринен через илжит битер. Ол эти пророктор аны терделлер. Эти книги пророков агар канаус огнат бияска хам худургу Иона тылгастаны худургу иде билге ден онтаныртар халык битти. Олен атын бу Иона атын калабара эти тугана капситен кирен бардак ден жана өйдүнү. Кепсендо кырытык. Калабара Ионага таңара токтук келерди. Эми колас кудук бараңын бу Ниевия денсирге мен кинери жордон конугунан сиптен сохоңорум жир. Мен бараңын кинери кепсет көмөтөктөрүнө мен өлөктүүм баралар индир болажы. Землетрясение да болгон, арахане болгон болажы. Аны Иона Аллах болумар. Иона бете, онна ти пророктор бе праведный Аллах таңара эппитүүнөн хаконунан этемайси урибутунан бинде заповеди кеспек Аллах расмай гылак жоннор жакасынсе праведники денер. Олehen энник жоннор тыллара күчтәк болар, жонго тиим тие болар ден таңара Ионаны ол Ниевия ден терге бараңын жоннорго менеджикпен тертир болажы мен кенери жолдон күнү көркөмөтөктөрүнө бу сирүттөн согоңором де. Аны Иона боллагана бете праведный болан тухтур. Аллах быгын багарбат. Ана котарга турулар. Котарга турулар на карабылды кирен. Биле накиске спойлер да бакка ди. Тухтур нурулугудан. Я карабылды кирер котаргына ана Аллахга шторм түһәр. Оны боллагана ол карабылга араны язычник араны таңаралар тахтонор балдар. Сепен шторм түһәр аныча арас бар бәйлбәйләр таңаралар көрүмө хатынлар шторм Аллах тахтабы. Антон ол кемне Ионалан түрүмө кирен утуян калар. Аны биле барын күкүрдүктөр антон ол ким буруйдагы жаһанан биле кадыр этитинен көрдүк ол Ионага телер эн тух кийини тугна таган деп көрдүк. Эн тохтан аралахынан онун таңаралахын үм таңарагар дилер бола быганар гына. Аны микенитен кота неревин дир боллади. Мен картак билен чуть тохту көсимди. Кота неревин дир аны туга алжахайда таңаралах кийини ди. Ямна игиттен дилер боллади. Аны кайыбыты чага дир. Дилер бол. Мен брагын дир аны. Анан жана бастан бракпаттар, карабыздар, бастан үмеллер эме. Кайда буруйдак кийини, буруя хокту кийини өдөрөн кайыктыпту. Тух грехнадышы взять деп күдүк теме. Короче, үмеллер кайылар антайын бир токтабат аныланча брагын кәһеллер. Аны китыйстан үскүн онна хатенереже токуйба атыяр ана таңараттан көрдөһөр быхамигин баран ама мандык өлөктак күндө деп күдүчө нача таңара быхыр ол гана быхам баран икистен эме бар жирынна.
Икистен бар жирен хайыга тиер була ол Ньевияларга нетер була. Кылгастык ол проповеде кылгас. Бу аяк күнү көмөтө күтне хитин таңара хиттен соңгор дип күдүктү. Жая долгуялларга була. Даже царьдара боростой мааны таңыстарын бартын устан туран эрге кухаган тура кулкурду таңастары кетекетилер астаргар постка кирен кыллын оголун сүйөлүн бу ölүмәрилер таңарага өңелдер таңара брастыгын акаяния кирилер полностью даже сардара отугунен истен барат эми полностью постка барар гына тухтур бинде ки турага халбат Оленча тухтур онна иона кораттан тур барарчык этернетен барам ихине байтак пигаларны санаварса сатар элёккат энде били пророчестволар этачилер да вот там апокалипсис турача кехяга денде күдү этен барар баланы юеттин кантенре тураттан көрөн болор накетер элелерит да кайдак куду таңара кинерге хетеребити же күдүксө биле элёккат энде күдү ханы баланы элербет таңара бараларын буйхан кер бары көндөхтөрө же покаянияга исповедь бөгөт ыыталар пост бага аллар деп күдү ынактын сөйлүн хахай оголун бары саркытта аны буллаганы иона просто кыгыра мен туратта мен хана такман хөргөмө таакыд мен олорор багалакса турмасан нертелер отиян калбытар ол мага үйнен таксыр деп айтман зончик дорот күнүс күнтен бөлүр инде иона карыс каллак байтыклар үллөлөр атаага окурдук. Онтан хасын күнүгер ол мага кагдар калар. Просто эми өргөн чыкырчы эми ытада та магара лучше мен өлөм бу мен күнү отугар хитенелер өргөндүн жок. Били атаага алар терапевттерге гыналар же. Эми аны гына эрейденер агай. Онтан тухтур таңара эми тухтур була. Ыйтар була же. Эн бу Үнәйттен хылтан хомойдунду. Просто хомойдун жир. Нахан тохомойдун борост олорохун бар бапын деп күдүк. Тохмун олорохун били. Баттал эрей деп күдүк да. Кайда олорохун жона. Таңара тер эм бу мага үннер бет аңдан. Эм бу мага горбот аңдан. Эм бу сирге тугда горбот аңдан. Онна эндик эрейден аңда жир. Эрейден эбен жир. Ту условия бет алла жир. Кайда условия та олорохун деп күдүк. Антан таңарачы байты баарар болажы. Бу хити курдукен бу маска элиген атаккан тукун хыраган урбатаган маскагдары битгерен танарга атып эриден нагайдыр. Мен ити Ньевия кора тутулларыгар, ити Жон Хайдарыгар бу сүз сүрбети хинчеки олор бут кората. Ону сиптен сох гынан кәһәр бер хүрагамы жиржир. Мен бардын орбутум жир. Кас кие оголонорон, кас кие бу олок салганарын, үлелеригер жактыр бардыр мен көмө болбутум жир. Ол кинерче тору мара таңараттан барбыттара тохти. Даже ничего деп күдүк. Сеп таңара бетер бача мактанабын биле тух. Тохтабытын ол гынан баран жа ионон өйдүр. Кайда көрдүк. Оны биле ион эми котан баран биле кара кыра атыр бала таңарага. Бу кухаган мөккү тух өрүттерин билме көдөр бүчөнөр таңара ямна быхыр деп күдүк. На добрый таңара. Ямна быхырга өргөнөр ол быхабытыгар оны монду орбоем болор болажыбытта. Же инник олehen алорети книги пророков ахтакка бастан каддере диктибай курдук. Антаман метафорично бу бебитигер, бебит оголор бутугар, олох арас түгенигер сыгыран мәрейден тутан кабан көрдөх бутне, барт кадерна өйдүнүм түйө болор. Охора книга пророка Иона беттиңне өрөкканабыз бидде ахтакка ки өйдөбөт. Тоғани болбутайди. Антаник оюлан көрөн эти ого курдук, эти тох курдук инде така биддеки чулбайт өйдүр. Оннаттан эти кайда курдук эми хорогор бихи жоңго сыгымтыгар, ни себе, ни другим деп курдукчи. Мен билени кынакпа кини хачой боло ден оңорбак бутой. Ди эветер кандер кыж улакам сыябыт деп. Мана нахал баки парога таккан келер. Ди. Муну бу сакалына хачой перевода бар ди. Эттенде язычниктарден, Ниневия лохтахторон. Алар бу эти пророк Иона кинегетигер ахтакка нектен рула батакте. Көннөрү язычниктан бу батакте. Аган нектен да? Таңара тохте бите. Бу сакалы тынагарында. Таман тынага. Иткандык стихтори. Бастыкы да. И было слово Господа к Ионе, сыну Амафии: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Ниневии». Көрө сакалы дыманнык бу. Бир күн Иона амиттай ола айы тойон кинине ыңырар саңатын истибите. Аяңга тур дебите ол саңа.
улаккан куоракка Ниневияга баран олохтоохтор аньыыларын караларын сарала, мен кинилер кара жыылаларын көрбүппүн ихитиннер денди. Аны типа айыларын караларын денеме таңараттан тоора барбыттар. Не просто грех. Аны боллагана ити Ветхий Завет ахтага ити тогамин вердикт оңоробун деп көрүчү. Ветхий Завет долур ахтакка ити онну мана жертвоприношение, онну мана тоора мара биле онну мана оккомаска сергега үнү таңараны каннара оңостон ай кылабыра бу айылга таңарата, бу таңарата диже, бу анита диже ити ани кара денер. Сеп оле менени ыламмын опсена язычниктар ден аты. Оле языческий культ, языческий обрядтар үксө барта бу перед Богом таңаранер анины каран оңорох жаан болор. Сеп оле калабыра ити егеме баянай бытыгар диже хайыбытчы ити эме ани кара болор таңарага. Сеп оле тох барта языческий хос көрүлө акыллана. Итиннерге тилден таар оле бу кылгастык маны хоруллан таксар. Вот. Мана те биле начо димана тох. Аноха айы тоян кине хапите эн белбейен көрөн истен улатыннаран арайдемете хүнәйгин бир түн игер үйнен баран катан калбыты от сыгын аягын. Оттон ити уңа хаңас илитин кыян арарбат сүрбети хинче кихилэх бахан сөһүлэх тойдох Ниневия курдук улаккан кораты мен кайдак карыгыйым сугай ди. Оленен бир түн игер кагдары бит тугу тохтугун атак колобрети язычниктар биле анины харанын городен бу тох уңа хаңас элитин кыян арарбат жом денаттыр. Эннин кеннин бахарбат, уңа хаңас арарбат, сырдыгы харан арарбат, барты балабай үлүбай олорор, бартын таңара курдук көрөр, эдине сүгүрүер, манна сүгүрүер деп курдукте. Итини биле итинде сылнас олордар, манна сылнас олордар деп курдукте. Олен олобра бу книги пророков өйдүргүн айти пяти книжени бастанага ханада. Сеп ачага жөйдүгүнен бу ани хараден тох болар. Аны те бу Левитка даганы числа второзаконие исход бар те кайда жертвенниктаннар кайтак бу таңара үйрөп битин бебейдэ битин тагынан сыга солу тутугалларын туна онна ти бар таба. Хеп олен колобра Библияны чөйдү агын дибинде. Быстактык болбатак, чал бастан агалан из контекста выванная агар боллахпытна билген. Маны бигдилен даже книги пророков өйдүргүн айтини толурагы канада. Колобра манна эми колора тох анины харанын горбуттара чакчы тугугумуттара каннайти тугара турораннар тохтаннар сүгүрен кирен барбуттара тох жертватын тох химбелбиттери аны молитва денеме бейте тугуна молитва көрдөһүдү тугу көрдөспүттери таңараттан көрдөһү касептагыду даже таңара олтуунан истен багарбаттугун көрдөһүдү жебүкүндүктү олин ити ани харадентыл бейте исигер киддакка биги языческий культтар бит обрядтар бит онно кирселлер барда ани кара деңме кирселлер. Сеп оледи холбора молитва ден тылы тарьянасты битсе олен канныгере келин бери усток битсеме каннык молитваны таңара истери каннык истебети тох тугунан бии көрдү бүтүн сөбү тох бэбит ани бутан карабытын эме ылынан ырытан таңара мүнүстен ахыллан исповедь курдук өбүтер. Эме уже постугунан тохту кайда бу Ниневия сүрбети хинчалак дойду кылын бөлүнчө байдын тохту быгамыттарын тугунан эме тугунан ки кем толкуй дуртуга барта толкуй гатардыкта мехолор белемеп бетелбит онон эре олорохта толуш эпекке салгы ыйты үйүнө турукта ачоона же билибит калыңанер оны билибит тохтур олоксуер деп образ жизни да коду болан кирен бар бихкырттан тотуктакпыт аны ол тугара информациялыктан бүйүлесинен чыкты төнөн өр каябыт тутабыт туатак болар курду болан калынсинже тожерге как этот запор курду болбаткына запор була шлаки информация мен уже сеп аны боллагына бихол бир информация хиттибит бэбитигер тура токуйданныбыт бэбитигер тура обличение бэбит тура аралынныбыт ол трансформация болбата ол просто пока семя угуллунда төбөбүтүгер onu tuhaga tahardaq bitnece transformasiya var. Аны жиннах туһага тахарабыт биле. Үтүе туһага ду, мөкү туһага ду. Мөкү түгәрем ятуһан Аллах. Колобра олен этеме языческий курдук элбахта көрөн турар түгеннах бин, аны магический ритуалларга отче наш инген таңарака сүгүер молитвалар агаллар. Ол бетерити улаккан анихара үлете. Сеп, аны маны көрдөк кинер бу. Таңара хаттыребет, таңара молитватын агаллар, на самом деле караңга тутталлар. Ол этеме
Библиянакта кабарды Иисуска келен риталар вот эн бестары ытагат бу жана бааларын растыгын бир астата потовар бат иден. Эбетер эсэ тухтенер бар болалар. Вот они изгоняли именем твоим бесов. Олата эн оглор хомин оломо билбетчаным жир. Это проклятый род жир. Ну, они же именем твоим изгоняли, они же именем твоим исцеляли других людей, они же именем твоим воскрешали. Билбетчаным жир. Они вообще даже Библияны толору ах бычандар магия Аллаханы кириёктактыр. Тогоден они харадене чакчытын билелер. Бир ванна из контекста молитва бар эми, молитваны тон олар да быгагас өйдө билер. Ачагына жан караңага барар. Жинакты караңага, онда караңага ол хырдыктан тура туган бута болор это просто Аллах псевдо и самообман и обман других людей. Онтон билеген колобор ите эмчиттер, көрбөчүттер жен сайына деп та. Хал бакетине веренер даганы, хергир даганы, оны угуйлалар даганы, итине боллагана. Эмне биле жоңго көмөлө хөктерин багараннар, эмчит болалар боллага же. Кине колобор. Онен тохчахан дегени. Үксе жоңго көмөлө хар болбатак аттырын аттатары деп көдүк. Хорор биле добрыми делами услана дорога в ад тем бар болар. Биле жон тугунан олор. По плоти, по душе или по духу де. Аны по духу олор Аллах духовнаска күскә хайдыбыкке олага аяк. Тармаккабаттана. Итиче таңара атын инеттен өлбүт хибитейдер ин болохтарын синсеп. Үксе жан по плоти олор олен бу эппитериде эппит тухтата ден эттеригер бу именно болезненной хамы хыннастаронно хатар кудук. Деп олен на основе этого нет спроса, нет предложения деп кудук. Олен билен эпчиттер үксе хайыллары, эпчиттер үксе кимнелер, эбем келле, кимере келле алты халлар үксе. Ди кимере кинер аттылары әбихәт бар булар. Әбихәт. Бинде ырас әмчит сух. Магана калаттага анелча балыга бар булар сен. Хеп ито кинеме ол үйеринен тура тохтан булади. Ата үксүләре не үчтер билген массажисттар да үксе диктибага хирнен үйеринен келелер. Кимере ыяр кердерден әбе хөктериле абаалага жылыр. Внедри подключкалахтар деп күдүкте. Олеген коллаборати эми эмчиттер тохтар эми Библияда эми бар эми аган турук кайын каныкете айыкка каныкете кайын якка онна тохти. Ол по плоти ордонорна эттерин синнеринен переживаниялар хыннастар по душе ден эмоциональный, чувствительный жондар. Ите эми намы хактам. Эмоционал олен билген эмоциональный интеллект, психология будан тухостар. Астральный хагос булаңнары өлелгиф тохтар. Чувствительность, эмоциональность, бутугара подавляет дыханнары, кананары олжа игенен эппет булахатаган деп кудукте. Кикинер кихини хайыннарын öretahara фыллара хук. Ора эти эмтәһен эми хайыннар тухук гыла хорга. Кини духовно хайдыргына хук. Единственное мен эти китегинче касыр Аллахка алгаска бир тукат бәһәҗүт массажистка. Аны хразы бухар бита бу мин эмтирнимам үчөй болбатак дебите. Огама бирен ыксалга тугалыбын просто анскыры келемер дебите. Бәгын өлелен бәгын көннөрүн дебите. Аны мин убасты ылымыдым. Каннапытым. Каннабыта антан Аллах бәгынен өлелен дебите. Бәгынен бәйнискер. Вот, олен үксүләре билин эмчиттер постоянный клиент аңстан кәһелләр. Элитен иретатта тугарагынна бу семьянын бүнү эти тохтен вербовщиктар ден аты билин эмчиттери, билин көрбөчүләре үксе вербуйдан кәһелләр. Ол ен ол же сетевой пирамида кудук. Эн бир кийин агалын, иккис кийин агалын, үч кийин ол көсү жон агалга. Айтник бу сирдәгылыкка бу жон тыйнак энергия берер. Онон бу абаалар, она ликулу яһар доктор тыйнылалар. Ondan öyle Allah suyallar, ondan öyle emiyemtin, kimere saydıga var ensin, kimere hüden kalbakını, semeli bekkini, yani abahlar emin hakkıhan Allah, hüden kalbakını. Sebep, o da emiyem bile iti karan kalbı kutlar rozin, bebeleri rozin atın atıtlar. Kimere kıcık bu hatırtana da karan kalbı tutunları hiteri bulu, kimere ton mekü hoğu sörüttəxti budan elbəktir. Bile anda duğa karana, onna tüpleri kuhağın budan elbək. Sebep, Ütüyünü sırdığı bulanılan o ütüyünü sırdığı töleli herge bilemen adı. Dibili asıkam trilitsa yıvı emi ağır bütütü. Onunla kem tuhostar bile. Abahatı yelik tuhtar. Yekayna küske kuttar. Onunla bile kanna taptal var, onunla sırdık kalır de. Kanna etihi aydan, onunla bolur buludlivay hos kut giren verir de. Kanna komayu kotu hıha kemiger de. Olhen Эпитетин докандар калган калган. Эпитет. Анда де хоргожоннор сакалы эмчит
тахалы эмтилдерден он эренен баралар дейт эме ани хара болар булар. Эми они хара колобора нет худа без добра курдукынан бара. Вроде бы үтүн оңорор курдуктар эмчиттер. Ол гынан баран букас кихи бәйтигер бәйтин өйүн сагыланан сайдыктак ки сайдыбатага бүтүрген быстак аппетылан дуhata эчейбите таңара киниттен келебите итиннет эмчитеп беттир. Олехин колобора эмчиттер ханыктар бу мин тыгынчанан кийин эмтәтем индир кудукти. Анара дойдуга үктенер кемитигер ити барта нуркулахан груз болан этенсин. Мен колобора виде ито массажист кодуклар бутым. Ол херепите токтабыта мен халаккан үле. Ол кини мен онда эмтәбите мен каннабыта кини хаппетнес болбат. Кини хаппетнесне кайыктырды мен хаппетнес болдум. Мен күнгүн берле бу бевне үлелен жыл. Сеп атак ани мен кайымды. О хургай кини хабар эмете. Ой мен карагам төбөмерге мен карагам шүйдү көрбөк болла. Мен ник болдум. Мен баттандым. Мен токтадым. Бевин олар тугум хок болду. Хыл хорукта куду турурум мукнете. Олен кихи бәйтин көрінен, бәйтин сағалының, олен тебінде бұл книги даже пророков, кихи бұл туқ анины қараны орыры. Қанна кені аступайсы гынары, қанна бейі таңараны қоматауыты декасын. Таптыр ағабыттың қанна қоматауыты. Таптыр ағабыт болады. Ағабыт өссе бейеқа старшы ұбай бұқыды бұл Исуғы бітем. Қанна Исустан бейі тәйебіті дебі күдікте. Ini Мартына чуды көдірілер. Олен еті бұл бастықы пети книжины ақтаққа. Бұл бейеқа даже сақалы перевода бар де. Сахалы перевода бастыки книгада төрүттени она таксыде мана чуди барта суруллан тур шривада чуйбай улакка оны кихе библияны ручкалар линейкалар олорон агынады бу мана белетеневин она туспа тетрадке эбетер туспа тух блокнот бар порунабын итини мен мандык толкуйдумун ана үчү эйде мана 3 болан 2 болан олорон кепсете кайын. Мен бүгін чаманныға ағабыт, бүгін мен ағам бара, менен ағам, ені толкуйдатым, аны толкуйдатым, киски тугара тенін, үхіски, общатыны толкуйдан әтенсін, оннамын түмен тағарағым болады, әме 3 единство бәйді, әме 3D формат, на самом деле, төхінен көшті біті 5D болып қалын. Оннан мен тоқтам оқынады, әргілден кәлен баран әме хаматтан ағын көрек қайын, де, Ачаға өссі кенмек көстүйенсін. Әбетер оны ағын барамын күннәға олық бұтыр, жөнері кәтәңгі, ол хастырдар дағары чөйбай. Киеттен дағы қайны, бұны күні бұға кәтәңгі рөжан. Чақчы иуана көрдік күні. Чақчы те езіккел. Әбетер чақчы иуда көрдік бұғыланна, майғыланна жей көрдік. Бұл бейтеретті бітер, янна май сей көрдік ейін жей көрдік. Өлейінен прообрастары, бұл библияттан ұлан тағары, әме бәйті туғынан үчөйбай туқ. Кайысқа дек қайынду. Так эти билеген эме архетиптар арастан метафорично он мана капсилдер эме духовс. Багас пай эде билбере. Олен психология, астрология, эмчиттер тукбарта астральный план. Будан дереңник билеген көрөлөр биз психотерапевттар, психиатрдар дек касет. Кенелер уже и үйрәктәк медиктар бастадан тұрар, анның эзотерическое шизоидное хабарбаттар направленияға, а так бәдір психологтар, астрологтар, нумерологтар шизоидальный тип мышления көді болар. Олен қолауыра бейхеме кармологияны өртен кейлен бардаққа сарақтары мені көді баранқалықтарын сен, ол гынан баран. Шизоидальный бардағына мистичное язычество төр баранқалықтарын сен. Ол гынан баран қолауыра кармологияны өрепеки уже өйдіқтақ. Бу урколог бар минеме канара обрядовая система, ме туре ритуальная, ме туре клятва, ме қан тогутунан, қан тогута ден өлөр үре болбатак була, же ме там ме түмтен эмтәһин деп куду арастан эмтәһин ме тыл өс баргыта кимере кыргыга тиһиге анняны ме би қан токтагын куду була. Сеп каннере кимере бу өстүен кимере проклятиялатагына ол проклятиялабы киеле проклятере кепетәбет өсө ким кинге күннән бер битеме онна аксыр китсер. Сеп оленче ити вообще дерин тема. Эпетнеске веретем бу кардыбытай эпетнесла. Олен бу халураме библияны Аллах кини духовно-нравственное воспитание Аллахан көмөңөр. Көннөр ягы болбото ырыты. Бетигер уран көрөн бат. Бетигер баржыңа уран көрөн. Бу событияны ситуация. Олен халураме самареклама кодугулуны манити Аллахар гире оню. Спираль жизни оню. Эме бихети төтәре арас сценарий бир событияттан төтәре сценарий эргитен көрөһү. Кайдак бола кайда болон себи. Кайдак канна төттөрү кардың урабыты, канна энниндеки барабыты, эти сайды уна. Бихи эволюция барабыты, бетер төттөрү касема карды барамыт, сайды бытыттан токтан калабыты деп кудукти. Деген эти философията истуга надирин.
Олен бу кардыбыт айтыгыра жоңма черде хатыбыт, кепси хатыбыт, быхара хатыбыт те бу эфирдар дөнөңүө боростой худургутылына. Кими да мөттен да болбатак үчүгэй кухаган да кими да кухагангыт да үчүгэй да дем болбатак. Карагыт магангыт да дем болбатак. Просто бу уровень сознания дене майгыбыт, сигилибит, канна турарын тухуна. Өбүт санаабыт кайдагай де. Итини кийбарты сайыннарар кыхта. Олен таңара барларын таптыр димди. Кими да олайн астралгын олаты бүк кийген өлөгөн дем болбатакса. Өлөккөн сен олгуна мен любой момент таңара тапталын бу белак кудугыланын өрө таксар кыхтаккыт. Сеп онна Те быханы ден этаган же. Те быханы ден тухтан быханыктак дейти. Эни хайдарымындык ырдан кепсиген. Сеп эти эми олжугарды хабеткан детка заветка ат ирайра дем бар. Арай говорат кега ат просто толон турар була жоле. Иисус биле элем баран 3 күн атка хыжан уже быханары быхан тахара деп кудукке. Сеп онна тух быханы ден Иисус келен барыгытта онна бу дойдуга бихеха возможность перерождения хангатык олорорго бу обновление берияттаныла жоннор атка редко баралдар. Сеп үксе бары быханар онна перерождение хангаттан возможность көннөргө ол бариллер деп куду. Ол гынан баран бу Иисуска таңарага келбедакчына хер калланы кадыр орто дойдуга хайтаран калалы. Олен калыбыр эти бихеми сака тохпутунар. Бу өбүгүлөр битинне хама хажылар орто дойдуга көрө битинне бәлере аластыргар калбыттар эти орто дойдуга калан тохто чөй болбата эти быхамматак жоннор деп быхамматак бихи болла кантан келбит битигер таксыкта канна келен каран калбытна болбата хеп олен калыбыр эти бихи бу Иисус Христос быхачы ден. Иисус Христос спаситель ден. Ол именно кини ата Испания болбата. Христос Испания болбата. Это не фамилия. Это спаситель ден. Быхачы. Бихи духпутун бихи олата төрөппүт агабытыгар анара сырдык дойдуга таксыктак. Полин Царствие Небесное, огромное Царствие Небесное был Иисус тага, а дальше себе там арабы купук кантан келбитне, но летеми онюга оюлу хаты вичи бухабу, дух канан келени индею кудуга, олихин бихи купут эребо дух пут высшая ябыт буяна төттөрү сырдык тугар таксак, световой структуру атия. Таңара. Тигар онно туһунан дойду. Олен бу орто дойдуга халан калаhtыктап. Төрүнти би өбүгөлөр бити ытыктыктак, бу бастыктак. Ол гына маран бу родовой систематтан бир кихи Дагыстаны барала бир сып-сырдык Млечный путь кудук соло оран тахар. Олен Млечный путтер элбехтер. Родовой система ай бар буласы. Олен би өбүгөлөр бити эркен битен кайхан окинер кидден хактаран растыр. Кайдак тахатамма. Кайдак ол аспыт түгеннер кананер бәтне кудук турар куду болсор. Ол гына ол онда карбытта куттар бихитин кытта таксамарал. Ол эти туһунан эни чөбәбли мультиктерге кайыллар дибирин душаге мультика. Вот кимере туһунан ханыр болакта кини быханыр кыхта. Быхама кутун хүтте да энатка түйгән уже все. Олата вечные мучения бара. Олен калыбар Иисус келегеттен вечная жизнь кудугун эрги ол гына баран салгы барыхта. Онна атете кратыбан мистичка кудугилле ол гына баран бу Царствие Небесное Иисус таңарага тиелик бит. Это как бы перевалочный пункт для души. День духка Иисуса ребятин тердер. Иисус Христос олен беди метод потерями Христосознание дема. Христосознание арылынана бихи Христого кытта алстыган билсиген. Анваллан эти Библиянагы таңараны кытта билсиги денер. Не просто знакомство, а познание, познать. Олен бихага, вот манна таңара хайдагай, манна кини хайда быйлагы, кини манна жонга хайдак сыгандар. Бу жон тугы мытыр, канна ани тахарата, канна үтү туга деби кудукса. Олен дирин толкуй канда бип толкуй дурга тох биппет олен быйганы ден онна хатар. Бихи боллагана ол эпитин эмчиттерге ден эпитинере быйгаты бит. 2-3 жыл олорару деби кудукки. Дигине ки онтон куттаны хокта. Күн сибилигин өлөн дахалар күннак боллак бутна бихи сырдык атрайда дуга таксыркыктак болуп бутна да колобра эти мен кыгымнар эми бу доктор кепсир урут комага хатан көрөтөнөр исугу биригин хорогор түйхайтаганы да көрөлү Pakal баппын диролинче юерер өссөлөр кыктак айтман этебин эти как 10 дев притча бар ди 10 дев без кыз женихкалерин көрсө лампатыгар запас арылах келер. Без кыз көннөрү лампатыгыр запахох барар арына келер. Кахан келер билбеп положение ден алтыл таңар Иисус выгы келер деп күдүкчү. Аны түн болор, түн ути хаттактарына бу кыргыттар арылар битен калар. Хасырдан ол тох келер, женихтары.
аны балар уаттара хуох, уата хуох жон ылбаттар. Уата хуох кейин ылбаттар. Олата биһи молитванан бу хырдыгы каталахан, хырдыгынан туолан, айыбытын карабытын растанан, айыбытын карабытын растанан, караңабыз суох бола, көндөй курдук боллахпытына. Биһи запас бол, бу хүбжигинде өлөр күннах боллах, биһи арыбыт запастах, сырдык путуопут запастах болланы, биһи онна тахсар кыхтах. Ити коло бирас шикек савиера ден киһи бара урут. Спиритист өлбүттери бу харбыттары кытта кепсетер киһи. Ол киһи хурбут били өлбүттери кытта алтыхан кепсетен аспыт түгеннерин хурбут кинигелеринен кинелер хуллуттар балар. Ана бир эми чөбай кине. Аны мен эде бечен скучный ба көрдүк. Аны смыслы не дүр киһи просто чөй. Эми бир киһелен калыр, аны караңга галак дөрүн. Өлбүт кара били арас бисаской бадаран кадамын тиме бирактар бир жакталар көрдүктөр хүрө хаджалар хүрен келемен абагалар бестер көрдүк туда сиде чортор көрдүк. Аны таңараган көрдүл караңгага нягайдан хатар. Таңараган бит сыпсырдык вот келелем бар. Аны боллагана колора бихатты битер, если за нас есть кому молиться, тоже хорошо. Өллөк битне. А если бихи баранар язычтар каранан тугунан олор боллак, бихи мәне алгыстыл кыйбат. Ол биһи каныгара сир бор айытыгар. Ол бейте таңара айыллытыгы. Оны биһи кини таңара кудамастары тап кинеме онтон кеһейер. Того наводнениялар болалар, того землетрясения болалар. Того дитерге не тех духов боготворим. Дехкасынсеп. Төгөннөн ол духтары боготворим, олару кеһетер таңара дехкасынеме. Потому что бу күн, ый, сулус, сир, от, мас барта таңара айыта. Биһи эме таңара айыта. Это значит творение, создано Богом. Ди? Оленче худургуту генник. Чогуна. Биги быганар солбут Христос болар болар. Христос, ано, кинерененге она кинени Христос бар, мен Христос кете гайдым эредим болмака бил асбы бериге 2 күлүс дим, 9 күлүс бар. Того биһи Иисус чакчы итегайер бит тугуна. Хеп чакчы эреллах болар бит кымын тугуна, 2 күлүс тугуна димге, что важно. Олен этинник бардын, маны пазл к пазлу, бусинка к бусинке тие хаджихтах. Тие моннулла, күнәйе ол биһи молитва бу дебәйт өйрәтелде бит, тугара дем болматак була. Хорор оленте әми билен арасыны кытталты бинде. Хорох молитвалары Аллах болар болбат тохтана. Мен хорор этебне кыбыстабын дибин мен молитвагатын за вас эту молитву читать я стесняюсь детям. Или бетер өйдәтәхтен вот, а ты просила нас участвовать в этом нечистом желании күрдүксе. Олеген ки баганата ме тух болта. Таңара толорор гына, таңара истер гына. Олабран олен во имя Иисуса Христа аминь дибитте. Өссө күчтәк биле во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь дибитте. Лата Троица на бите пневматрицага Троица тугуна на мечө байтек биле. Ол же тетраэдер бит, ол же молекула клеткеген ырытан көрөн бардын. Эми капсите битте. Того жизненный клетка тетраэдер коду молекула лага деп буду. Не просто тройка, не как тень, а тетраэдер, да? 3D формала деп буду. Олен туунан бәйт эми философия тахалың амыттын бие толкуй дур үеретер. Олох бутуста тей жаһар философия бит эпеттере манна элбахтер аны бие манны түмен бит көрүyor оробутты. Тога жетер гонети аспыккан эпеттебе таң багалагаду. Колобра тога перерождение ден хогой дебитин аспыккан этепе тагайпын билем деп кудук доктор. Тога жетергети Ветхий Завет вообще 14-15 век до Рождества Христова хороллуу тыйын боллагана ебаети до Рождества Христова кемнер боллади. А Новый Завет саңа кестил первый век эре хороллар. Ханга кенигелер онна килбеттер. Понимаешь? Ханга олихин өретен онна тебе булыр даже бу 200 жылдан райттер би өбөгөлөр бет би бу кенинге бар аймактар бут урдус бут деп кудукти. Кенилер онна 3D форманан өйдөр олар өрете. Сознание было 3D, астральный те юя кайын таксыбат. Билигит барыта же көндөөдү көстөн арылан, что между строк было написано көстөн келе тура. Онда битте койдор, көрөр битте кенир, ырытар бутта тохтур, она более смелое голос высказывание бар болар, урут бартаман религиозное или тугарати даже хабески бласа, он религия хохами, тугунан идеологическое мышление угатыр болахтар. Билигин бу когда свобода мысли бар кемигер, бие итине арыян капсян үспөйдөх бүтүн нада. Тагытерге хаторука менен итеме барта бабуллар кайыллар кеме каленсеп. Спираль кодук, спираль
арыллар антна төттөрөме барар же. Олен любой момент эдигеме баран калынсын. Олен булигин жон өйханата хор үксө жон өйханата ме деградация баран эрек тохта средневековьетан ураты тауып болан эрек. Эме эдер саналар Содом и Гоморра курдук. Холобра белеманнык тохтарга кайдак секстирга тугу үйрөтелер, кайдарга хөпкө яктакыны. Онна бунар бу постельный сценаларын элебете же олох бу интимный жонтугун истерин жонна сөбүлүр. Хеп мана духовный тугунан берилери олох ырыкатан истер. Hep кинерге уч холобра мен лично олоом тугуна мен кергенем, туга хыргын силбин ыйтласпытым болор, бадан тыгынчанан көрүү бар болот хеп. Атак бихик кихи кабарытыр туалак болан эфир толкуйданан öğlenenen салгылы бараргына ыйтарбытын единицеле көрө. Сеп, олеген холобра биги onu berileri kanda berik pisuwa. Tugu sigin, tuga hügün, kergenginen kaydakını, çekersiya kimten kinnakan, kantan kannakan, ол вообще tutulgu ho. Ол вообще ким когда по идее не должно быть интересно. Должно быть интересно, как ты мыслишь. Кихи бу мышление, та агорку до кайда тихиллян тахсары. Туох тухалак боларыды, то обязательно тухалак болар. Аны те ами опытына кайда калбыра 2010 жыллакка туга этерети биней деп кудуҗи. Билигин жан харагар онна жада ганяйдан эрек. Олен бихи бу кепсетибит. Онда халынан актуальный боллагына ручу болете. Хеп, калбыра бу былырын ин хурулду бу эфирдер жа харагар жаннар үстө бесте көрөм жа өйдө өтүп битчилди. Олен бу берилери ки кастаме көрөннады. Бу мәнә көннөрү трендовая тема бол батар. Билин, конечно, ме христианствоны даны бу веран итагали бу направление бу спасение души, ин ме тренд кудон рахатылар, огнама тагынан трендовый оралар, барта инфо-цыганство куду бала калар. Быстрый результат, канада быстрый результат. Бу батулин бие хабары барынан бу билигин простой тылынан капсиялар. Ди, олин истер кугахтак истега, кугах бакарак кергелере болан бие хабарылы бетага, олин баалыста балкоян истин бүгүн өйдөн истебетакатын хасын косыйттакытна эбетер ахил эбетерче 2 неделенен 1 айынан ин саматтан колбаны хиттакытны элбеге сеңерен истиякат оны билиякат өйдөккөт яны. Онотон соргор жаннар өргөнөн турачылар хай бигитинин тетир кими да колулава пыт кими да өргөппөт куаган үчүгө ден сох өрүн кара ден сох билиңүү ябарда тугары болун ден арай биби бебитин аха бу порочный өттү бүтүн бу ани бутун карабытын өйдө тахпыт өргөнөр тустак боллакпытын олата онно дириңник ырытына көрдөкпүтүн сайда барар тустакпытын өргөнөн баран тагынан ылсы берси бараксан кирен бардакпытына токтоту хата таксыбат олен Лена Кондакова да буруя хох Айстана да буруя хох ана букөмөр куяр бери подкастта кими даны югары кехетери аджатары оңоллар турбат барта югары табыстын дембетте сеп олен бихи кими да колулава пыт бихи баалыста ыртынан көрүн истең анализтан оны ыртынан көрүн демит бихиқа толкуйдурга эфир беребит семелери үннерерге сеп анети арбаданы притча бар ди чөйбай ами тохтабата койду. Притча про сеятеля ден Иисус капсирде. Сорох хеме сол кырыта түһөр, чучактар сиенкәһеллердир. Үмәк үспейдән үмәк када калар ден. Арыт хеме кепсәмитен, арыт хеме тас быгыр түһөр. Тас быгыр түһен, тас тагыр почватага як, үнен иһен күнтүк тагына күлүк оңоран эме тохтан калар үнер ден. Арыт хеме докка түһөр ден, биле тернеден. Сысот быгыр. Сысот быгыр түһөр, аны сысот күлүгөр, сысот биле унутугу бахаяр болан, эми үннер бака калар деп күндү. Онна арыт тох же добротный, плодородный почвага түһенде бир хеметтен тыгынча хеме, сүйүнен касына тыгынча хеме үнен таксын сингенде, этини ки кайдарытен хеби. Кайдай дүгүнү. Эти сол кырыта түспүтү. Кайдай дүгүнү? Сол кырыта түспүтү боллагана колор бу мен ылынным ди, каныгар информацияны билин ылынным. Онтон бу кулламын колорда бу ложныйга баранкалыктын сөп. Атын жон этитинен деби курдук. Hep çünkü hep kehinik tokuyduğda sıhha söpten soha kalır men ne körüm kalır ayakın tadı bir meneri kupsep emin nikut enkut eter ki helbe var men sıhharım bolu sep olgun men körüm men ne kalır bir bu kapsiyalar da putna to çiçakten putnik ani hen istik ki kalır men ne tokuydan kötü çiçakti bu kalır hem istaka çiçak hem baran kanretiyen sahtan kestan evet men hıcını kınatı garıstı istemeni kanları başı toğra her gelan ol hemen hakta ünen taksensin olin sıra orman bar bolar kalır tuh ot bıhıgar emska tülpan toğra ün hopstoğda ol çiçak edecen sahta bita gittesi çiçak biter toğra tuh olgun baran ol bilin kantan kelbite
туhtан кимтен хилли бите тюльпан болор туга билли бака хоотогон үнен онук шу өлөн калынсын туата хо деп ким респиден туана туанар билер ки тухта тух деп олен калыбыра вдоль дороги бассейна алата путниктар кимере каманенис олен хорор эмемендик бар болор биле өскандар пословицалар эне тебитчи кантан саалыңды кимтен каягы тора номокторуни билбеппит а на самом деле барыта библияга хытыр оле тебинди бу тухка Соломон амана инки притчаларга ин тух нахал багастуре бихи бу бүгелер бит нахады мындырый даатлары дили хайыбытчы киндер үксек кинилерге бу библиятан кепсәбиттерин мудрас кудду кепси салгы бара тура ол вдоль дороги истибиттерин кепсилер только кантан ол источника неизвестно дейт а источники вот 14-15 век до Рождества Христова гуруллу тоқтар кепсене хаджалар деп кудукса ол кырыта ата тас быгыр түспүт тас быгыр түспүттен мен биле тоң хүрактайг жон деп кудукулунан кайтар onu жон хатан билине биле инеренер кыхтара вакыт өйдебен колор сеп тас сүрах ден эме сеп эме тохте сыха тохтен бол батакте тас сүрах болонсин эбетер биле улаккан бәйте туһунан эми знаниялах жоннор дияккасын бәйлер калабыра биги бутингирианнар бу деген дема бу биги таңара бут теңри кимере например кимеде хөргетәре болбатак бу биги баянайдах бут биги тохтах бут инне биги пока ити тасымны дигене аны тахы уры хурая Дәһәнән у әлбәх аны буллагана бу таңаратыла бу кәстилдә булган, саңа кәстилдә булган, эргә кәстилдә булган живое слово живая вода денер. Живая вода олимпикинин утак кудуги хевит сорагырса. Аны вода камин точит дип курдук. Дәһәнән бихи әлбәхтә бу ол билини хурен ача үйнен септе. Пока ол билини маннык тас үетитер токуду тутар тактарына токта саңа үммет. Токта үтүедө үммет. Аны боллаган эти сысот быгыр. Сысот быгыр ден боллаганда хайда кайы. Элбах бай билмандык надата хуакка раджия хыджан. Суйтага кирен баран хыджан кихитудан улымнак. Бу суйтага токта хынна хугысын аскудаңыраган. Ол же дел бикаламан оттараган тыңыраган отто биреме битен нанна барыктар библия алар бу футбол. Тыңыраган 2 час барат. Ол тыңырахан чөтті тыйынча кутабыт. Ол чөтті тыйынча бітнен бе лучше библияға бітер курска үйерек қабарық бітен бітен. Ол сысот, барта сысот, тоққадан адатығы. Оны тағананча әлбәқ күйлей, тәби, арғылағын, болар болбат кәпсәти, испилетні сәләхи, ұрыты, қабулағын, ирсәхін, туғара болары болбаты ақсағын, еті барта сысот. Суйта сует. Олин тохта бу бигесепит эти халронго дебетер пивер йолорон хиттаккытна тухалабат. Тохта күтөр калыгы. Ди? Это суета дена ме грехтен аглары бит. Они суета суета ме они хара, потому что эннинкеннен толкуйдавакка балабай камнаны олин мудрости толкуйдагын. Олин мана хорор молитвенным Господи, дай мне мудрое сердце, чтобы мое сердце наполнилось мудростью, но не мудрствующий ум деп кудук. Ачоным сүрах бинен толкуйду йөренә була. Төбәбит бияха тубар. Элбага тойонсин. Олен төбәбитнен би мудрость туунан канналево направо тубагар самозащита аңостан кәһек битенсин. Тубагар би самооправдание рух битенсин. Тубагар туп саран капсиях битен бәбитигәр әле тухалак булар гына. Олен билети итфатсыганство хебилеген тутатына выгодалар үксе. Олен уже эти же эмчиккә бараһын. Эми суета, бесполезная суета. Он этими Библия агруктагы мене сурутаныр. Ой, Библия битнаха мен мындырдыр. Акас Библия агруктагы. Бир абаһын растатакына. Сетте абаһын ырар бутын көрөр. Бир күлейдир безводный хирге хаджаран. Ула хирге хаджбат абаһын. Безводный хирге күлейдем. О, бу же ырар бут. Билин хетте. Бина рөссө күштә. Ихәчләре булам мына галамын демәндә. Запойга кирәм дип куды. Олен святое место пусто не бывает. Пусто там, где нет Бога. Олен эти суета, сует, манна чой байты хуруктах. Экклесиастка де. Бар эти суета бусы. Глупость, мудрость, аля раттық тоқтатуату. Байбыт да жадыңы тоқтатуату. Каламаннақ бытың рақтақ быт тоқтатуату. Аттақ быт әрелі бит рас, кеддәк тоқта рола хуа. Өлер бүтігер эти барыта, обесценивай сегінан қалы. Олдынан ма сүрәқті күймілер, сұрдық әлбәғи. Ол туғалар.
Олиһен калабара Иисус сырдыга бәп болан воскрешение, вознесение баран калы. Үсереки вознесение бара. Енох, Исаия, онна Христос. Христос, если очеловеченный Бог болади, Енох вознесись болан калар. Таңаралар бүтте. Исаия ме. Олиһен калабара ти мен сагабын, оны сагабын тага Евангелие от Еноха келдербет ахтариди. Ладно, это другая история. Это историю умалчиваете. Все. Олиһин онна Родин. Родин кал. Тактан. Все, онна ити. Енох индетинде. Енох. Атак ити Иисус Ветхий триде вознесение бихит төнен ой билеген. Олар ханылдар кайтак духовнасы табар бики гыджар бу гыжкахин. Немашами нашими мы иногда должны гордиться, потому что төнен де бихи немашин төнен де багар жадыгы болох, төнен де гырга хаттак болох. Бихи таңарабытын таңнар бак. Дебе кудук. Олаты бихи таңарабытын таңнар. Олаты кайтак да гырга туруктак болох. Мен тапталынан толах жабы. Керген мэр олах бар, таңара бар дебе кудук. Жона таңара бар мактанабын. Меха гыжар да туруктак болохны сүрәкбер сырдык бар де. Олен сырдыгынан толабыт. Ола би хат көрбүп бүтүгөр бартыр мактанара болбата, чакчытына, таңарага мактан создательга болар балади. Олата мен бу жабу кыргыбай боллум, хүрер көтөр үңкүлүр, наоборот мен санабар бу мен гыжар боламмын. Токтобуламмын. Нахал бага диреңник сизи үйрөтөр, бу олен мен үйрүү барта мактанабын. Таңара тогу менен тутар. Наказание болбата. Наказание механа бур белак курдук берилди. Тога дейтерге, ата эдер хиджан билден туру кыргыбайым тугум устроенный мürберде кыйбаннырым эти суета кабаран калыбете. Суета били болар болбат атмассыз тух. Иннералжи, маннаралжи, ол бу нада, эти нада деби кудунжа мен гордыня баран, маны шубата хокки хата макурду болан калар, маны масыната кожаный салона хок себя не уважать курдук болар де, это барты суета, эти ровно, они потом курдук, эти сорняки, сысот. Антон били эти почва, плодородная почва, олиһен калыбра билген их билде хеттигит, ките хеттигит. Олаты почваһын би удобряйдание, биту удобряйдание, биту сысот турулан, тас бар боллагына тагы ураян. Онна чыйчакта болан тиеммит би кайдакта бар өргөтөн кыгырдан каматан таңара тылын тиемде хаты битти. Оны таңара тыла өтөтөкүтүнө би религиозный направление тантакаппыт, би религиозный туккада хитин угуя хатабаппыт, токтак сектага хитин иржаса табаппыт, олин көннөрү ис сүрөктөн калыбыр таңара би христиандар да исламдар, иудейдар да болун дебе. Просто мен того православный церковька хыжым, того дейтерге наха кихи туга араллар она биле Иисус церковь курдук бу. Кини онна келер. Кини бихи балуатага олордак бутна тиен келбет кандактан. Онно энергията датын буллади. А церковь намолин нехир. Олор бихи жебитигер эме күнэ хасадеттен киян малискындак бутна. Бихи жебитиме церковь курдук болар. Эме намолин немин бехте тугунан сыпсырдык портал болар. Олен бу церковьтер купаллара, анати хордара, бидда музыкальный инструмент туттулубат, акапелла барта. Ди аны боллагана мен жер церковь бар мандык беле таш дигер анда тохтар хорылыр. Просто нежный голосочектер, просто свят инди биле тохтуларан хачуге, аны биле тебе оголор ген служыгын аллар. Хачуге. Туспа исповедь туга, туга Үчө эггете, онна биле былырында эллере алды хажамын церковь кетин бу иконалар көрө. Хал бага петелатчу. Мен боллаган хатыр ол биен храм касылакка отургун тагата хин тутулурса. Саңа эдер хоос онна посвященный храм Вифлеемским младенцам де. Биле Иисус төрөбүтүгөр биле пророктор этелерди. Царь төрөтеди. Аны биле царь Ирод биле хайгону бир сагырдагыны бартын кыргытлан келди. Ол в честь них тутуллубут. Олин мандык иконалары, иконографикалар ол. Алар элбак мандык виноград курдук биле мандык святой нимбаларда. Ой, бягата он. Раз аппет бакалар. Как раз ол кемдерге нерожденные дети, курсы рулут. Олин колобрете нерожденные дети. Эми вроде бы на магической да болбатах, ритуальной да болбатах, он на религиозной да болбатах. Тога детерге сообщаем бир. Тагараны кытта алтыган рулут. Курс. Нерожденные дети де бар биле. Төрүллерге өлбөтө бетерел бага бартирована. Табе билден турар бихи барбыт кенди битигер ыраккан
üyeler kelen aspıtlara el bağı bıhammat ete kadakta bağır bıttarın dördünen dit öbürler bit öyle lühüt üyel bağı ete on rastan üye kulduk o günama bir onunla kanları tönnen tiyen or bakpıt bu hibiligin bu bilin neye tok var öyle sen arahane el bakbayın обратный связьтер бар болачылар атын күстә öyle Билигин ытагандын кайгы ол практика. ол атыга бар Bile bir men ulakkan men iti ulakkan öyle. Men huruyu ini ki kat koyun kadak ki saydiga var bulaji. Ol etap olen itinik kıhılar jonlar. Itinne uyutulak jonlar onu kiren öyle olen bilin ya hem şey zapisi var bulalar. Zapisi bağlar onu iti kalar git kursundan git kurs kadar onu uyutu var bulalar bakılır. Endi kurator bakılır, lider kurator bu uyutular bula ettiğinde. Min bollağını bilin Allah öğretkayını kirevin taksabın o günün barantı именно bu сопровождение diye bollağını kuduk kayın. Üle elbaq. Tolkuy, öte bihüle bitten tebevlete kuduk tolkuyla tan hürağının çiris baranı bevdi geren Allah bolma takılacak. Hep olenti ağana mepedimdiki bu informasyonla ulama tolkuydanar analistanar bu sama refleksiya da kemiga bayın kıta ırıtan kapsiteler ol günün baran естественная трансформация. Это не дает изменения в жизни. Киһи олоғорулары, мен бәймлары бар, мен оны туһанан киирен барамын. Өссө салғы тарбатан киирен. Лаққан үле. Онна бидде трансформация. Олен биһи трансформация астақпытна бидде хоқ. Оңорон киирен бардақпытна жа трансформация бар. Олен қолора бу мен аған тақтан били пока кәсәбәттин пока хаңа бафилени моннюлла тилле хиджеркемеде билигинде бу төһәнен кепсип очунан трансформация не бара турар. Трансформация için олар iyi diye kuduk ki олар iyi ki barda олар яқта би қолора оғыр дақпитнатын әтебет подросток дақпитнатын мүт жақтар болан баран ия болан баран керген болан баран үләһет болан баран бартыгар олар ятыр. Қолора әнеме бу подкастерга хаңайга олай яхади ол бен телеграм канал гарал күсүббеки хакып сигинду эветер билен касында тыгынчанан кихи көрүбөт да эми олар яхами бу кирәһенин өссө еще не трансформация а үле бара турда в процессе уже трансформация барылата бу иккиси хүстөр бәхис эфирге аны уже чувствуйду канаттан эранду мостан эранду бар болан эренде күдү үрән арыллан эренду жа ара ки харахан айды барар буллажы да ки бар тем бир оратыла ди олehen жонлук саңарам баран токтабаттар Таңырыңыралар оқыды. Насы тоқтен. Бүтін дүкерәтшілер бейт, бұл подкаст көттін хәңәрін істергетігер, барғытығар мақтал. Онна тон әргәйбікі полу денеріне бейт. Вопроста айдықтақ болақытына, бетін ғұры ярын, бияны скафирдергаме ұрытық бітті. Ябанатан сыга халты саңарам бар кемере өргепи поллақпыт нәрдеттен бірастығының жен көрдөбін. Онна тон толкуйдан асатан таға өргеннеге тол. Мен әтерін құдық кухаған үтүйе кейден соқ, барты үтүйеғар, ол өргенер түген кетеме үтүйеға қалыға ден. Ағалақаныг әренәбін, онаттан ұйдылар ғытын сұруяғарын болуң ден. Өрі болуң ден көрдөбін, онатта әлбәқ өссентірейіне берілері бәлем яқпет, информация әлбәқ, үлләстеқпен мағарабыт. Әлбәқті де. Айысқаны ұйытар әлбәқ, кәпсен бағарар әлбәқ, олығын үксеттен кені бәйті білеріме темалара, олғын жон ұйытыларын кен әйге қатағарарға. Онатын бұл аллара Айысқаны телеграм каналын сылқатын әме тұрорық бұтанына кейден подпискалынарын Айысқаны алынчығысты бір сияқты мары болақынаттан мен күтті ұжы бары бір сенсітер болықтақыт, бір сияқты мары болақытына әрдеті әме эфирдері кейден көрерін, көңіл көйер подкастқа. Жа, көрсі қадері.